isaa cia Vilingi Wa Mauvoo. Nainde watinda ta msesi wa Mutongo TV omuthetu matuko 17 mwezi wa 10 mwaka ni wa 2024 nitho chanthini wa Vilingi Wa Mauvoo ungamite saa 1:35 nita Faith Nthenya tuamilile mavoni kana iseso ya kwithukiwa kwa mavetio alamu nini wa president ono konanimo namo niende kwa muthenya wa keli na valaiti na wasikalo ima senator on the meme ngodhanda tuna muonza me ukona kule ya kumutangia kana kumwenu chagashagwa muthenya ni wa iyo ongosi cia mbunge ne itongo iwe ni ula uthakisia mutalatala o muyimbo wa Kibwezi West Mwengi Mutuse ni vikiye kuvika na sietha na vinda yomo kusungia makule kuma kwema okili magashagwa omone gashagwa ni wewe ikikangio ni na Mauvoo alama vikiye kutuvika kana munini wa sumbe no vikiye kukwatwa ni wa Kiboi na vikiye kusemba sivitalini. Na tuisonga na mbeni kana mwewa mundomoka umwe wokuwa katika teni wethi wa uende na kwa nyumbani imwe sokoni wa Tala kwa Matungulu kauntini ya Masako uvo uwa ikitheni kivu munene wa kivalo cha Tala Francis Mulinge ula wa eleseni vatonyeka uwa kethi wane yumisie thayo kwanza ya kwiyita kwithi wa mwe wake wisu itendelisia nendeni wa nyumba ila wethi wa mobisa mwa polisi kumatala ni maosa mwe o na kutoa nyumbani imwe ya kimbene kisione cha Nguluni ukunikili uende boni ena Mauvoo beanke. Yana na nguzi cia metho kana NTHENYA toyala mevikiteva ni kana mamanyithiwe ni muke muthukula ukuma nyumbani kana vlotini mwe kisioniki na moko enda umanya ichao kenda kila sesa umanika kana uyu eyite kana kuimetha kwanza ya kuita nyumbani yake. This around saa mwanzo na nusu napata report ya kana ve mundu muka wa mwiko katikati ula wetha ethi wa plotini Tala pa long Tala Thika Road akuyevo inela nomba ya likwethe wa agwata we itete ina nitweta askali na moka ala moka ni masisia ni ma process the scene na mosa mwe kivo Tala Francis Mulinge kithia kikoki no amata nende methe mainenanya ila mondo mama emela no tawingi kwigithia kana twini mamanyanya na lamekala namo no kana maimemelelo ni mondo mamuthemba taya na kuisa kosa matambia makuita kana kuyumia thayo kwanza yaingi ndienda unena yulwa okwezita nondo kesi cia kwezita cia suicide ni mbingi siende naongeleka naitumanyite kana ando ingi mena mawito mathayo mawito makili na sindu cia muthembosu ina ni kulia ila andu metho na mathinasu o makasika guidance kuma kula kwi andu ala matona utethea ni ciamo na andu mayevundi cia ku make friends nikenda withi o mathina amwe ni maoleka ni twisi kwina mawito asu mambesa o leu lakini nondo andu mevo nondo wa kutethea cia langi tetho na kesi cia muthembosu mundu etho na uito asiko guidance kuma kwa andu ala mevo na ende na mwandu ala mathengeani ona mundu wa muthembosu mesa notice kana mundu no to kwenda ikalewe kati to kwenda unena na andu onamo mama nondo matotha umuterese manene nake mamukulia thina wake witha wimo watuma maende maendekethia kuangala kuangalia maofisa ma polisi sokoni wa Tala na mwithuluko mayo no kana kwa ile uthukumi metheta vena meselanyo mingi thitwe yumela mavinda kauta kwesela mubeane wa polisi muno bakwito Tala itutana ukolia etha ba Tala baingali cia kuthiko ndo takuga na maundu mamina kwithiwa tuongelwe ngali na nienda kutabia ngaba na wabina wa ndeti neta unenga wiki omwe twete wengale nge ba Tala nundu akwembithwa tikunie zimo za omwe nela tikunie zimo za omwe saa ino yitwende na eka interview ni saa 8 na ni wazikale mabika ba twenda umanera ngali cia Tala i mauta tutabweta NTHENYA twenyeke mauta na tuyeke mauta titabwa koti ola twiba koti wake nundu tweze ba mathio ka mwazanitie mbeza kila kindu chonde kwa ute kulia tena wia tutausia kindu bazo kone wito wa Tala askale mongelwa ngali withie ngali cia patrol ile kana withie ngali ni tatu nundu akwembithwa soko wona wa mina unene ba ni wembitha gwana maundu maingi muno twaisia be school we ba witwa Katine Polytechnic uni nene bie na je na ciana mbingi muno pio na ne tongo icio soko witwa munene wa Tala kwembithwa tena population ya andu aingi muno kuti tona ukulia county government of Machakos County tuongelwe ngali cia usese ba Tala na askale maitu ma polisi ala me ba Tala uyithia na metha me responsible kwa wewo withia tha mako ne wasimo no moko kwa mituke na ngetha kindu kilipotiwe saa omwe na moka saa 8 tuyegwa muke muthuku no mwene mwau ithie ta
bandu tikalata ko uithiti koto mweso bati mutabia nesa tumwe ati mwana mwamina utabwikana kindu ichekeka mwalito na mweto mina ndatika 30 ukethia mo melabala beke kindu takeu ukethia mweta na ndimo katubete kolokolo mweto mwe wa murutia watu wa nyumbani mwe osuvya meme ya kukisioni cha nguluni okindhini wa kilomuge cha matungulu kumatala nyeni toboni mutesea na indi ni muvea muno boni nundu wa kutuvingo ya Vilingi Wa Mauvoo omonde tatisonga nambe ni kana mbua ya muthia wa mwaka wa 2024 yambe ya muthiani wa chuma ke oni kuyana na ofisa munene wa muvea wa kuathima waliokuwa Nzeve kaunti ya Masako Dominic Chalo ula wangela kukule aimiva kaunti ya Masako mathoko memwamba na maofisa ma muvea wa OMI ni kana matonye kuvanda tene mbeu ila yaelete ndene wa isio ila mbeu isu ya ile kuvandwa nundu mbua yethe wa yenguve ni wa ile sekana vevata wa imikwati ya mautao alama nengano ni muvea wa kunikiliwa Nzeve nikana kuyumba ni siambua undu wailete Daniel Mongela ena Mauvoo yange na ofisa ukuma muveni wa kunikiliwa Nzeve Dominic Chalo mbwela yetelwe yambisi chumwaniki walaju aimimande na ukulwa kumanda mautao kwambisha kumbania miunda yo kwitene mbwela twetelete inga kwambia weekendi kwou aiminimo ukulwa ulota ambiri obanda ni walita obanda kenda withe ndakagitwe tondu mbua nitwawetete kana ndithi ayimbingi na kwou mbwela yakwatikana nusi yokutumika kwanzia ela ya ile mbua ni kwambia kuinga sehemu cia Masaku Kalama mbika matungulu na ona bakathiana na kangundo o kwambia wa katano otwebika wa kwambilile mbua ithe ingite kila bandu Masaku na nitukulwa aimi mubike mibeane ya wimi kenda mamutavye mbeu ila mwailita obanda ebindane yo onu wevo ni welesekana mbweno ndithi wa yimbingi na yugo kwa evinde kuvi wala aimimende kama tumia evinda yumbwe su kuwa nesa kwa kwambisa kuyumbania kwitene na kuvanda mbeu siotene nondu twawetete mbeni kana ndithi ainzio lakini ya wawono mbwa yogo tondu mbwele na thele na inzio ni tunakwati mbwa mbingi zaidi kimeuchuke na mbothi kwou yoko na mbwa nini kimeuchuke tha gitono tethesia kwe leu kwou mabanda mbeu ila nzio kulingana na andu ma wimi mbeu ila momutavya mwali tobanda ila si umeasia munao ni mutono kwata kindu uyu kaivindanila aimina ene ndimethito maikulo mati ya mauta wala meunengano kumuveni wa ukunikiliwa Nzeve nikenda kwitha matono twaisya wimi wo na mikaleyo undu vailite to mothuthia aimi maitu ni kwithia ila tuumise focus kana welesi wa mbua ino ya twetelete ni twawetie kana ni tetheagwa ni updates ile ingituma cia kila chuma ila yumie yaonanie kana mbua twebika weekend paama tuku 19 mbua ithia yivo Masaku kuno sio kethia ni mati ya kila kikunenganwe kila chuma ya kichambia Daniel Mongela Mutungu TV kumuvaa kauntini ya Masako ivindani ye kwina nzekesia kana mbua ila yetelo ni tonya ithiwa ye wango cianthi aimi ni mathuthwa kuvanda mbeu ila cienda mbua nini witano oni kuma kwimiria makato ola ni ofisa kuma ikundini ya Biovision Kenya alama twaise kisomo cha mautao na mane makwi aimi isioni cia kanzia na mawithio lukomayo kuya kangundo Miriam ailese kana ni ivinda yailu aimi kwithukisia mautao kuma kuya ataalamu na kumbania miunda yo undu vailite nongi makwatengera mbailu boni mutesia ena Mauvoo yange Iri makato akumanite na imiguma iso nisikiwathonisia kangundo na matungulu amenda imikuyombanise nesa mbwela yukite watatonya kwithwa yinini na vewelwe mama nthembe ila itonya utumia mbua nini kana itonya kwithwa itenda mbua ya ilungu ya saa na kana makwate ongetha itonya umatethia kwa Wilson Moindo area ya Kanzia nikenda imimoke masome na maikomana na mashirika langi mathukuma nthini wa sub county no ya Kangundo na la metha nthini wa Matungulu nikenda mevangeta yitwetelete mbua mama ne mailo banda mbeu siva ni maundu meva maile kwika muundani nikenda wiseithia nitweyombania na tuje manesa na tuikithanesa nundu twiwa mbue no yitha yinini kuutumane ni mbeu siva twilo banda mbue no kwitha yinini na ithita Biovision Africa Trust nitwitha
na maundu mivea yetu tofauti ya ubikia aimi. Nituithana kila tuita outreach, kila ni kutembelea aimi na ikundi muundani. Tukoka tukasoma masomo miitha ndatu. Tuika sindu tuita demonstration kana ila practicals ya muundani na kuma buindi mai graduate kana maitha na undumato na kuika muundani. Undumato na kumia mbesa. Nitambia ile ya kutomba unamwe maimi mawita kana mavundisio ya metho wa mauni kwa munene kwa kwithwa mbua mbingi methito mateo kwa takindu kana mayo kila mana na vewa luma ende na udhenge wa mavundisio taya isio nisio sianduani itonya umatethia na kukwata ongetha ila kwithwa na mbua. Nituithana kindu tuita short code kana kutuma SMS. Itutuma SMS wendo soma maimi uimi wa nguku kana organic farming kana mboka. Ukatuma the word kana isiitwa organic to 40799. Etila isi atene na kusisia tu tela kwa uwa muno tuina mboka. Nitwa ketha mboka isu na tuthina asia nikenda wisaithia nitwethana chao mboka lambuye kuthi. Na kila kingi nikupenda mali uta muvia mwe makwasi manga na malenge wisaidhi atu depend mbemba na mboso sisioka sinduila sia usa midudula yuka miondani ta posa matumbe masinyo ni kana wethe inyo tuina bubandawa na mato manzia kana ne matona mamina kutunengo tukiandawa isu ne matona overlap makati ya makamana kana twindu twitu mini yokoso balatu twa na twa mina kuthela na matu manisionduwa ethani mbaile simasi na ndutu na tuyosobo su tutungengi mundani na wethia undu sindu kathela mundani kilevi keria wa owathi uketungelela kono ndu twingi mundani kwa ukisoma kiki noteje kwitu na kutewa mbeu kwetewe mbeu mashinani na kumanyiwa muno undu wa oini wa mboka tungu lemba mboso na sindu lengi tuna tuteja tasia kwata mawithio maingi na kwithwa ikuya vinde asa kana mbeleto na kwithwa yomisia sua na itwasoma uvo wa imbeu tundu tona kuikwata na tutona imbeu kwa tona kwithwa twisi kula tona kusio mavundisio ya Miriam mweleza tamakwatania na makundi yangi kifadhukanyo la meisioni sia kangundo na matungulu no kana kwelilia imine mayo na kwikithia ni ethiwa ya utethio na uneko kaundini ya Masaku kanze ya kangundo nyani toboni mutisia na ndi mwendo musesi ya mutongo ITV siungamite saa umwe na dakika miongo ina na nyanya tuamba kusemba uthiumu ni mukuvi na itina wa uthiumu osu twivikia kutunga imwe kwa imwe kwa ya Senate tukavikia kwata mauvo undu mavikia kwendea nthini wa iseso ila yende ya kwithukisia mavitio ala munini wa Musumbi deputy ulani we deputy wa Kenya Rigathi Gachagua unuko na namo nyeneta wa Faith Ndenya na kwete mauvo ni na Sharon Ndinda kwanzia ya Meko.